Hello parlok, dong ni like page biang ya kan ka waipat ka flame Romeo and Rosie in pen I haka nyau prabat kendai terik disebar arjar apply haka por kadway bece am bat kabar kadai si bece sidang PM bat kabalai kadai sau bece sidang PM bat kalas show kadai nyau bece PM hamik kofal OPP NRL petrol pump new nong stang. De tungin niya lepet, iya kan frame kalong ka frame ko itanat ha. De sa let sakhi de la ki jong ki kmat. Pin saya big kalong ro ka ba ajing kai na bata ka jing injumi paro. Tungin sa let bin kersan hi de la ki jong ki kmat kup lai sibo. Tungin niya pet hang nem ta khndiat nin pin iya phi kup lai sibon. Manuli majulah ci London. Tang haga tiri me pat jupoi. Romeo. Rosie. Rosie? Hoan. Idai banai. Iba na siya long. Hatu tu kon jong pa udai shisha belakang nak sengkai lok jong pa. Ngasuh tenang, babi pendik yang Ngar ngasutan na menpendik yubri ubang ayat. Ngampit hadu kat mo kata kacing kacang pia ngangatip pat nangapin kelah. Kerusi kelas shim ya kan digejing ya thok shom kurim. Klem dak kenjok tian nangi. Hatu pi kemuk pa pim tem. hoi kadai me ka bapi ong. Tang ba ngimlak syuk ban le ai. Ngawan baik. Lemban dengar dah. You outside disco. Irozi ila dep ban pendep ya kajing ya thok shom kurim ka jong i. Paya pai tamasayu parang ni. Kaparti kerakut. Phim nang man karan kintian ki baba ha. Kaksil jonga kalajan penjat ya la ka jong kejing im. Henry don bok ubleu la penlaj im ya ka. Ngampat ko ati pangan siyang kurim. Nagatakad daw ngalay kinikikay baro. Romeo,